Koji su na leasingu, a evo dokaz da je moja. I kao što vidite unutra Škoda prepucana, Sportline sedišta Alcantara, Sportline cijela karbon unutra, vidite kad uđemo unutra. Škoda Superb cijela crna, evo vidite ovdje slova, sve u crnom, brutalna, opasna šunjalica, državna priča, kombina cijela, karbon i Alcantara. Ako hoćete da snimim cijelu kolekciju svojih kola, zašto sam uzeo još nekoliko automobila koje nisam snimao, nego su na tiću. Lajkujte, napišite u komentarima ako hoćete, vratno hoćete jer iskreno su gas kola. Ovaj ovdje je parkirao ovdje i gledaj što su mi dali. Molim vas da u najkraćem roku uklonite vozilo s ovog parking mjesta. Što si stao tu? A neka budala ovdje stala na 2 mjesta. Onda okej. Volim da vozim Škodu, zato što je Isakar, Čoda je pričao da će da uzme Škodu, da pređe sa Macena na Škodu. Ljudi su ga isprozivali kao, Kenja, propao je, nema lovu. Ono što ljudi ne kapiraju jeste da je Škoda zapravo ozbiljna ulica od auta, razumeš, to je baš gang. Pogotovo ako hoćeš da budeš anoniman, niko te ne vidi, Škoda je neupadljiv auto, razumeš. Ljudi misle da si presretač na autoputu, znači baš je ono gas voziti Škodu. Pogotovo Superba, Superb je ono prejak auto Isakara, tako da ako imate para da kupite auto 15-20 hiljada evra, ja vam preporučujem Škodu Superba ili Passata. Stvarno to su ono dva automobila, brate, i pouzdana i praktična, velika kola i brutalno su. Ima Sportline volan, izgleda brutalno, sportski je volan, do jaja se drži. Kao do jaja se drži, baš je onako dobar na dodir, a i volan je top. Recikliramo fore. Ima ovdje karbon kao što vidite, svuda je karbon ovdje, Alcantara. Iskreno predobar auto, u pitanju je dizel 2.0, oko 195 konja, više nego dovoljno za sve potrebe gradske. Pogotovo i za put, udoban auto, velik auto, pozadi ima prostora koliko nećeš i sve je nazad Alcantara, sedišta su Alcantara, sportske kadice. Doskoro sam ja vozio jednu Škodu za šunjalicu, vidjet ćete sve u klipu gdje ću da pokazujem cijelu moju kolekciju automobila.